Thina sizigebengu sishaya mahalakasha asinasimilo sihlale siphuzile asikwazi ukuyala ingane zamantombazana ngoba kwanathi sisashoda ngesiyalo asikwazi ukuyala ingane zamantombazana ngoba hlezi sisotshwaleni asinaso isikhathi seingane ngoba nathi sibhoba babeingane abangasifuni asinaso isikhathi seingane ngoba sibhizile inyanga sifuna ukubuyisa abantu abafuna abanye abantu ingane zethu ziyanukubezwa siyibona kusho ukuthi nje singomama abengekho usithola nini isikhathi sokuyala ingane yentombazana khona kuthiwa uyasithola uzoyiyala uthini ngoba wena usaqomela imali na uzothi ihambelana namadoda njengawo yini into engayalo wena uyala ingane yakho njengokuthi indoda engenamali ayiqonye ingane yakho uzoyitshela ukuthini kusho ukuthi ingane yakho izoqoma ina level limit na 12 iqoma ubabona 70 ngoba wena uthi indoda engenamali ayiqonye zinebhadi ingane zethu ngoba zizalwe wonondindwa amahasho omjaho ngishe zethu uyabona ke ingane zethu masole kusineka into engasinekisi izwe liyapha sibhekile ingane ezincane zidayisa ngemzimba ingane ezincane ehushulizisa ingane ezincane ilala nabantu abathwele zifundiswa yithina lalelani-ke ngimtshela iqala indaba thina sidelela obhuti bethu singafundi beshaya umthetho emakhaya sikophisana nobhuti sifuna ukuba amadoda sifuna ukufaka amadoda ngenkani emzini yobaba nakudala indoda yayingangeni izokulalela kimi ngoba mase nikhuluma nethi isiZulu sithi indoda yayikhetha manini-ke sinitshela ngoba nisikha phezulu indoda yayikhetha kubo kweqhikiza yayingangeni izokulalela enhla kwesibasi kayihla yayingangeni izokuyalela enhla kwendlela kwagogo kushiswa kuyona impepho kodwa nina amadodeni azophotsho basemakini thubhuti uselele ngena ubulela uqedile umuzi kayihlo ntombazana bese-ke siyaqala sithatha iy'ngane emakhaya yayizindaba sithi bayihlupho bhuti bethu sithi abayifuni omalumekazi sithatha ingane esiyifundisa ukunqola uthatha ingane ekhaya nomthetho uyoyifaka egoli eThekwini emjondolo la uthi ukwenza khona ucansi kuze umakhelwane ingane ifunda umkhumi no3 years uyintombazane enjani okuthiwa ingenelani nobhuti baye bakhulumisa uThembeni uzokwehla nini uyoxolisa kubafowenu ngoba ubufuna ukufaka umfana azoxhaphaza umuzi kayihlo ukhetha ungezwani nomfowenu ujuza umfana wakwenye indawo kubangaka abafana bekulahla ukufunda isifundo ninashaya ihlombe ey'nsizwa nina nilahlele kakhulu Ngani kwethu siyabingelela maqala ukungena kule channel yethu Umgosi siyacela uchofa subscribe button uphinde ucommente ulike ushare le video lana ke ngani kwethu ke undoni ubeka indaba ebalekile indaba ethinta ukukhulisa umntwana nomzali ngasesayidini lika mama noma esho ukuthi ke nabesilisa banokwabo kodwa la kule video uqhakambisa kakhulu ngasohlangothini labantu besifazane ngani zakwethu-ke iqiniso-ke liyababa futhi iqiniso liyahlaba kodwa-ke kuke kuthiwe-ke nomjovo uyahlaba ukuze uphilise umuntu ngane zakwethu-ke isizwe ngokwakhana isizwe ngokubumbana lana ukhuluma indaba enkulu yokuthi-ke abantu besifazane baqhakambisa imali makuziwa ngasemjolweni kuphinde futhi kuvele nokuthi abantu besifazane ababahloniphi obhuti emakhaya akushiwo ukuthi obhuti nabo abadlonge noma babakhombisa ukuthi bangaphezulu kwabantu besifazane emakhaya cha nje masiyingane zandawonye asilingane kodwa-ke uyaveza inhlonipho siyabonga-ke isibindi sikandoni sokuzidela kuningi-ke akahlalahlale akukhulume mina-ke ngiye ngithi umuntu uma ekutshela into usuke engakuzondi loyo muntu usuke ekuthanda kodwa-ke mina ngingayi-ke kude kakhulu asihlangane laphaya kwi-comment section sizwe ufolo wakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukuchofa subscribe button siphinde sihlangane nakwi-video elandelayo.